Nastavljamo naše pivsko gurmansko putovanje kroz istoriju sa Staropramen pivom. S obzirom da je rođen u svjetskoj prijestolnici piva, Staropramen je oduvijek imao visoke standarde. To je razlog zašto je konstantni napredak u samoj srži ove pivare. Krajem 19. vijeka Mikael Trnka osmislio inovativne i revolucionarne recepte. Tokom 28 godina koje je proveo kao glavni čovjek u pivari, Trnka je povećao proizvodnju za 10 puta i to na više od pola miliona hektolitara piva. To je također bio i motiv da Jozef Paspa modernizuje pivaru 30. godina prošlog vijeka, a na kraju je Staropramen postao najveća pivara u Čehoslovačkoj. U današnjoj epizodi spremamo ražnjiće od ruzmarina i gambora na pireo od celera sa krispi pršutom. Listu potrebnih namirnica potražite u opisu videa. Očistiti krompir i korijen celera i kuhati u blago posljenoj vodi. Gambore očistiti od oklopa, oprati, posušiti, začiniti sa malo soli i bibera. Brašno, pivo i žumance umotimo u masu srednje gustine. Bjelanjak izmutimo u čvrst snijeg i dodamo u masu te sve lagano izmiješamo. Gambore nabodemo na ražnjić koji smo napravili od grančice ružmarina i ostavimo na vrhu malo iglica radi dekoracije. Umačemo u prethodno pripremljenu masu. Malo otresemo ražnjiće od suvišne mase, pospijemo sa sitnim kockicama isickanog pršuta i pržimo u dubokoj masnoći. Skuhan krompir i celer izniječimo u pire, dodamo začine i maslac, serviramo uz ražnjiće. Od šeri paradajza i glavi gambora napravimo dekoraciju po želji.